Evo danas ovde prisustujemo prvom kupu Zemuna u streličarstvu. To je sport koji ovde nije baš nešto mnogo afirmisan, a opština Zemun ima interesa da se svaki sport na teritoriji opštine Zemun koji postoji afirmiše i da deca u što većem broju budu posvećena sportu, da ih odvučemo sa ulice i da ih na neki način animiramo da se bave zdravim životom. Evo ovde, kao što možete i sami da vidite i snimit ćete uskoro, veoma zanimljiv sport koji nije toliko možda zanimljiv kad se gleda putem televizije. Zanimljiviji je kada ga uživo gledate. Vidim da ovde neka ograničenja u godinama ne postoje i mala deca mogu da se bave streličarstvom, a i u poznim godinama. Veoma interesantan sport koji, koliko sam mogao da primetim, traži veliku koncentraciju, znači traži i veliko odricanje. Da bi neko mogao da se bavi streličarstvom, ipak mora da bude stabilna ličnost. Što znači da kada decu uputimo na ovaj sport, mi ćemo te dece napraviti sutra stabilne ličnosti, čime god se oni sutra bavili, a verovatno će neko od njih postati i evropski, svetski prvak u streličarstvu. Ovom prilikom se zahvaljujem na organizatoru, Sportskom savezu, ljudima koji su pokušali da ovaj sport na najbolji mogući način prikažu kako Zemuncima, tako i široj populaciji i mislim da bi ovo trebalo da pređe u neku tradiciju. Tako da sam i organizatorima, kada sam ih pozdravljao i otvarao današnje takmičenje, rekao, a i zamolio ih da pokušaju da to uradi sledeće godine i one tamo godine kako bismo u krajnjoj liniji krenuli da pravimo tradicionalni streličarski turnir ili kup ovde u Zemunu.